Umutima wawe uri mwiki? Moyo wako unakaa nini? Umutima wawe yuzuse inyota ni moyo wako ukiamuka kiu ni ya kutafuta nini? Yari kumanywa izuba ryacanye. Ikiwa asubuhi jua likiwa limewaka kabisa. Umutima wawe ufite inyota yi. Moyo wako una kiu ya nini? Yari nijoro bwije. Ikiwa usiku kwenye usiku kabisa. Umutima wawe ufite ihe nyota. Moyo wako una kiu gani? Kukwimpa kazi. Dahagizwa Maguchaka mazimuta Nikungami wache Imitima yacu yagizwa Imitima yacu yagizwa. Nitamatishe kwenye katibili ambazo mtu angelitamani kuwa pamoja na Mungu. Ni vyinshi. Ariko reka mvuge bibiri. Lakini wacha niteseme nyakati mbili tu. Umuntu yakagomze kwifuza cyane. Ambazo Mungu mtu anafaa kuzitamani sana. Akabana n'Imana. Anakaa pamoja na Mungu. Gihe cha mbere ni gihe dushaka imbaraga. Wemeye kubakuru n'abatoya. Wemeye kugira ngo duterane ubwami bwawe buze. Ico wagenye uyu munsi wa none tucakire. Ico wagenye uyu munsi tukivive. Ico watugeneye uyu munsi wa none tucakire mwami. Ubugingo ugambiriye guhindura uyu munsi wa none buhinduke bubeho. Ubugingo bwacu bukire uyu munsi wa none. Mwuka wera w'Imana aganze kandi ategeke. Umwuka wera w'Imana ategeke. Guhaye ikaze Mana mu ijambo ryawe. Umwuka wera w'Imana ategeke. Ndaboha ikintu cyose kirangaza imitima. Ndaboha ikintu cyose kirwanya ijambo ryawe. Ndakwiyegereje kugira ngo uganze kandi utegeke Mana. Ubwami bwawe buze kandi amahoro yawe aganze. Bashishe muri uyu mwanya. Hinduka igikoresho cyawe gikwiriye. Amahoro n'ubuntu nibiganze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Asifiwe Yesu. Twongeye gushima Imana kuri uyu munsi wa kane. Tunamshukuru Mungu tena hii Alhamisi. Si buri munsi duterana. Si kila siku wanga tunashiriki. Kubera yuko tudaturanye. Kwa maana tuishi pamoja. Ariko uyu munsi wa none byakunze. Lakini siku ya leo ni kama Mungu amekubali. Turabishimira Imana. Tunamshukuru Mungu kwa haya. Imana yabikoze ishimwe. Mungu ambaye amefanya apewe sifa. Turashimira abashumba. Tunawashukuru wachungaji. Mushumba mukuru Bishop. Imana muhumugisha. Mungu ambariki. Hano ni mu rugo. Hapa ni nyumbani. Ariko uyu munsi wa none. Lakini siku ya leo Imana yabikunze kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mungu ameweza kukubali ndiposa tuzungumze neno lake. Nishimiye kuganira namwe uyu munsi. Nashukuru kuongea nanyi siku ya leo. Kandi ndabakiriye mu ijambo ry'Imana. Na ninawakaribisha kwa neno la Mungu. Amen. Imana yabwiye Yesaya. Mungu alimwambia Isaya. Amubwira ngo ijambo ry'Imana iyo ryoherejwe ntiryopfa ubusa. Kamwambia neno la Mungu kama limetumwa haliwezi kuharibika. Niba imvura itogwa
ngo isubireyo gutyo ntaco ikoze. Kama mvua iwezi kunyesha na kurudi hivyo bure bila kufanya kitu. Imana nayo ntiyokora ikosa ryo kohereza ijambo ryayo ntaco rigiye gukora. Mungu pia hawezi kufanya kosa la kulituma neno lako na hakuna jambo linakuja kufanya. Ndabizi yuko hari ico Imana iri gukora uyu munsi. Najua kuna kile Mungu atakachokifanya siku ya leo. Kandi ndabakiriye mu ijambo ry'Imana. Na ninawakaribisha nyumbani kwa neno la Mungu. Turaza kuganira. Tutakuja kuzungumza Na ijambo rivuga ngo kugira igihe cyo kuba mu irungu n'Imana. kuwa na nyakati kwa kuwa na upweke pamoja na Mungu. Kugira igihe Kuwa na nyakati mu buzima bwawe kwa maisha yako cyo kuba mu irungu. ya kuwa kwenye upweke, Irungu ry'abantu upweke wa watu, ariko uri kumwe n'Imana. lakini ukiwa pamoja na Mungu. Nico turi buganire. Hicho ndicho tutakachokitangia. Turaganira ubuzima buri pratique bw'abakristo. Tutazungumza maisha ambayo yanadhihirika ya Wakristo. Bwana sifiwe sana. Asifiwe sana. Turaganira ubuzima bwo gushira mu bikorwa. Tutazungumza maisha kuweka matendoni kwa Wakristo. Ntabwo ari amakuru yo kuryohera amatwi gusa. Si habari za kuweza kubariki masikio pekee. La. Nta nubwo ari amakuru yo kubika muri agenda gusa. Na si habari za kuweza kuweka kwenye kitabu tu. N'ubuzima buri pratique bw'abakristo. Ni maisha ambayo yanadhihirika ya Wakristo. Reka dusome mu gitabo cy'Itangiriro. Tusome katika Mwanzo Igice cya 22 22 ndasoma umurongo umwe gusa wa 5. mstari wa 5. Hanyuma nsoreze muri Marko igice cya 1 umurongo wa 35. Alafu tutamatisha katika Marko 1:25. Ndasoma imirongo migufi cyane. Tasoma mistari fupi tu. Kugira ngo tuganire kingendereye. Ndiposa tuzungumze kidogo. Gitabo cy'Itangiriro Mwanzo igice cya 22 22 umurongo wa 5. mstari wake wa 5. Aburahamu abwira abo bagaragu bati musigare hano, musigarane hano indogobe, nje n'uyu muhungu tuje hirya hariya dusenge hanyuma tubagarukeho. Kansubiremo. Turudie. Aburahamu abwira abo bagaragu bati musigarane hano indogobe, nje n'uyu muhungu tuje hirya hariya dusenge hanyuma tubagarukeho. Ibrahim akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena. Amen. Marko igice cha mbere umurongo wa 35. Marko sura ni ya kwanza 35. Nuko mu museke aravyuka, uvugwa ni Yesu, arasohoka aja mu butayu asengerayo. Amen. Amen. 35 Marko. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Amen. Mutima gwani bili bindu byawe, mutima gwani ngakugabira we, ukole sukoro zize Yesu wanzamane aye mutima gwani bili bindu byawe, aye ngakugabira we, ukole sukoro zize Yesu Aya niyo makuru tugiye kuganira. Hizi ndizo habari tutakazozizungumzia. Bwana sifiwe sana. Asifiwe. Kuwa kane mu gitondo, wa kane ugishize, Jumanne asubuhi, hari mu gitondo saa 12, ilikuwa asubuhi saa 12, nasomye iki gitabo cy'Itangiriro. Nimeweza kusoma kitabu hiki cha Mwanzo. Somi inkuru ya Aburahamu. Nikasoma hizi habari za Ibrahim, sogokuruza wo kwizera, ambaye ni babu wa imani. Iri jambo nari nsanzwe ndyumva. Hili neno nilikuwa nanisikia.
ariko ntangazwa n'uyu murongo. Lakini nikaweza kushangaa na mstari huu. Kwizera kwa Abrahamu, Imani ya Ibrahim kugaragarira mu bikorwa byinshi, inadhihirika kwa matendo mengi, ariko hari ibikorwa bitatu by'igitangaza. lakini kunazo tendo kuu tatu za ajabu. Icyambere, Kwanza, nukuntu yizeye ijwi ry'Imana rimubwiye ngo va mu gihugu cyanyu. ni namna gani ameweza kuamini sauti ya Mungu iliyomwambia toka katika nchi yenu, hanyuma uje mu gihugu nzakwereka, alafu kaelekea katika nchi nitakayo kuonyesha. Abrahamu yizera icyo Imana imubwiye, Ibrahim akaweza kuamini kile Mungu alichomwambia, ahaguruka nk'utazi yagiye, na akaweza kusimama kama mtu asiyefahamu akwendako. zokora gusa umugabo wo kwizera. Inaweza kufanya mume tu ambaye ana imani. N'umugabo w'Imana Abrahamu, Ni mume wa Mungu Ibrahim. umugabo w'Imana Abrahamu. Ni wa Mungu Ibrahim. Igikorwa cya kabiri, Tendo la pili nukuntu yizeye ni vile ameweza kuamini yuko azaba sekuruza w'amahanga, ya kuwa atakuwa babu wa kuweza wa mataifa, akomeza kubyizeye, na akaendelea kuamini hayo nta kigaragara mu maso ye, bila kitu ambacho kinaweza kuonekana machoni pake, nta kigaragara mu maso ya Sara. bila kitu kinachoshikika katika macho ya Sara. Dukwiriye gukomeza kwizera, Tunafaa kuendelea kwa imani nubwo nta kimenyetso cy'impinduka tubona, hata kama hatuoni ishara za mabadiliko, kuko ijambo ry'Imana riravuga, kwa maana neno la Mungu linasema, uhahirwa uwizera yuko icyo yabwiwe n'Umwami Imana heri yule ambaye anaamini ya kuwa kila alichokiambiwa na Mungu bizagisohoza, ya kuwa Mungu atatimiza. aliahidi atatenda, tumaini kwizera yuko muri Sara hazavamo umwana, Kuamini ya kuwa ndani ya Sara kutatoka mtoto, hari mu ruzaro kuna uzao ruzatuma abasekuruza w'amahanga, ambaye itamfanya aweze kuwa babu wa mataifa. bugaca bukira, Asubuhi inafika inafika umwaka tena, ugataha undi ugataha, mwaka unaenda unaisha, mwaka ingine. Sara akomeza kuba Sara w'ingumba, Sara akaendelea kuwa Sara mwenye tasa, ariko Abrahamu akubura amaso akareba ijuru, lakini Ibrahimu akaweza kuinua macho na kutazama mbingu, akavuga ngo amaso y'umubiri ko arabona Sara ari ingumba, anasema macho ya mwili anamuona Sara akiwa tasa, ariko amaso y'umwuka, lakini macho ya kiroho, amaso yo kwizera, macho ya imani, ntazabona ubugumba bwa Sara, hawezi kuona utasa wa Sara, azabona Sara nkanyira kuri, hawezi kumuona Sara kama mtu ambaye ni shoshoa wa kandi mataifa. umunsi umwe Na siku moja ico yizeye caraso, alichokiamini kimetimia. Bwana sifiwe. Asifiwe. Icya gatatu, Tatu ni iki gikorwa yakoze cyo gutama Isaka. ni hii tendo aliyofanya kuweza kumtoa Isaka, Yaramufiteho amasezerano, na alikuwa na hagano nyingi kwake, ariko igitondo kimwe lakini asubuhi moja Imana ngo igerageza Abrahamu, Mungu akamjaribu Ibrahim. Imana igerageza umutima, Mungu akaweza kujaribu moyo wa Ibrahim. ko nanga gutinda muri iyo nkuru. Sitaki Imana kukaa igerageza umutima, Mungu akamjaribu Ibrahim. Abrahamu we urashanyize, Ibrahim, bado unanipenda? Abrahamu we urashankunda, Bado Ibrahim, kwani unanipenda? Abrahamu we urashanyubaha, Ibrahim, kwani bado unaniamini? Imana iramuhamagara, Mungu akamwita Ibrahim, iramubwira ngo fata umwana wawe ukunda, akamwambia mchukue mwanawe mpendwa. ariko Imana ye, Lakini Mungu ibi ntiyo bibwira umuntu gusa, Mungu hawezi kumwambia haya mtu tu. ibi ntiyo ico gitambo ntiyo kibwira umuntu wari wewe, Hii dhabihu hawezi kumwambia mtu yoyote tu. Bwana sifiwe sana. Asifiwe. Kuko wewe, Kwa maana wewe tiyo kubwira no gutanga renti gusa, hawezi kukwambia hata kutoa rent. tiwoshobora no gutanga igihumbi ariko wari ufite mu mfuko, Huwezi hata kutoa ngiri moja na ulikuwa naye tu mfukoni. Imana ibwira Abrahamu, Lakini Mungu akamwambia Ibrahim, ngoja gutamba Isaka umwana wawe ukunda, akamwambia nenda ukamteteketeze mwanako ambaye kandi unampenda, uzaje ku musozi w'Imana, na ukaende kwa mlima wa Mungu Moria. ngo mu gitondo nta kompleni, Asubuhi bila kusita sita. Bwana sifiwe. Asifiwe. Aravyuka karekare, Akaamuka mapema sana, yasinkwi, akaweza kukata kuni, agurukana n'abagaragu be, akasimama na watumishi wake wawili, baragenda umunsi wa, wakaenda siku ya kwanza, baragenda umunsi wa, siku ya pili wakatembea, baragenda umunsi wa, siku ya tatu wakatembea. umunsi wa gatatu, Siku ya tatu walipotembea, nahangaha ni twasi, hapa mahali tumesoma, ngo arangije umusozi Imana yamubwiye kuja gutamba, alipoangalia mlima Mungu amemwambia aweze kutoa dhabihu, akora iki gikorwa nifuza yuko tuganira uyu, akafanya tendo hili ambalo nimetaka tuweze kulichangia siku ya leo. Bwana sifiwe sana. Asifiwe. Abwira abagaragu biwe bari kumwe, Akamwambia wale watumishi wake walikuwa pamoja na yeye, arababwira ngo mwebwe akazi kanyu kararangiye, akamwambia kazi yenu imeweza kuisha,
nimusigarane n'indogobe hano, ninyi bakini hapa pamoja na punda, hanyuma njewe na Isaka alafu mimi pamoja na Isaka mureke tuje hano hirya. wacheni twende hapa karibu. Zindi Biblia ziravuga ngo hariya hakuri, Biblia inasema hapo ngambo, twambuke hano hakuri, tuvuke hapo ngambo tuje gusenga, twende kwa kuomba, hanyuma niturangiza ico gikorwa alafu tukihitimu kuomba turabagaruka. tutaweza kuwarudia. Naribajije, Nimejiuliza. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Kibazo cha mbere nibajije, Swali la kwanza nimejiuliza, kubera iki Imana yabwiye Aburahamu kuja gutamba Isaka, kuja kubaka igicaniro, ikamubwira ku musozi wa Moria? kwa nini Mungu amemwambia Ibrahimu kuweza kwenda kutoa Isaka na kujenga madhabahu kwenye mlima Moria? Bwana sifiwe sana. Asifiwe. Turaza kuganira ubuzima buri pratique bw'abakristo, Takuja kuzungumza maisha ambayo yanadhihirika ya Wakristo. kubera iki aho ariho yamutegetse kuja kubaka igicaniro? Kwa nini Mungu ameweza kumtuma hapo ndipo aweze kujenga madhabahu? Aho yaratuye yashoboraga kubaka igicaniro, Pale alikuwa anaishi angelijenga pia madhabahu. ariko kubera iki ku musozi wa Moria? Lakini Mungu kwa nini amemchagulia mlima Moria? Mwijambo rimwe, Kwa neno moja tu. wari umusozi w'amasezerano. Ilikuwa ni mlima wa agano. Kuko kuri uyu musozi Kwa huu mlima niyo Salomo yubatse ndipo Sulemani itorero. ameweza kuijenga hekalu. Itorero rya mbere Kanisa la kwanza niho yaryubatse, hapo ndipo limejengeka. naho ngaho Ni hapo kwenye mlima huu. hari hafite amateka, Kulikuwa na historia. hari ico hari havuze. Kuna kile ilikuwa inamaanisha. Ariko kandi nibajije ikibazo Lakini cyane, nikajiswali tena mara, kubera iki atajanye n'abagaragu be? kwa nini hakuenda na watumishi wake? kubera iki ko bari bamaranye iminsi 3? Kwa maana walikuwa wamemaliza naye siku. kubera iki batajanye ngo bagere? Lakini kwa nini Mungu akamwambia waweze kwenda pamoja? Bwana sifiwe. Asifiwe. Hari ibihe, Kuna nyakati. hari ibihe. Kunazo nyakati. Bwana sifiwe. Asifiwe. Imana igukeneye wowe wenyine. Mungu anakuhitaji wewe pekee. Imana igushaka wowe wenyine. Mungu anakuhitaji pekee. Abagabo b'Imana iyo baje gukora ibikorwa bikomeye, Waume wa Mungu wakienda kufanya kazi za ajabu, bazabikorera mu kavuyo. hawafanyi kwenye kelele. Nta nubwo bazabikorera ahantu hari hose. Na hawafanyi kila pahali. Hari aho bazabikorera, Kuna pahali ambapo wanafanyia matendo hayo biherereye n'Imana, wakiwa kwenye uficho pamoja na Mungu bakaganira na n'Imana. kuweza kuzungumza na Mungu. Kuba mu bihe by'irungu Kuwa kwa nyakati za upweke n'Imana. pamoja na Mungu. Tekereza yuko Fikiria kuwa iyo Aburahamu atambira igitambo iruhande rwa Sara, kama Ibrahimu angelitoa dhabihu karibu na Sara, sizi niba Sara yari kuvyemera. si hakika kama Sara angelikubali. Hari jamu yari kuba, Kungelikuwa na hitilafu. ariko umukozi w'Imana Lakini Abraham, mtumishi wa Mungu, umukozi w'Imana Abraham mtumishi wa Mungu Ibrahim agenda iminsi 3 akatembea siku 3 kugira ngo aje kuganira n'Imana, ndipo aweze kuzungumza Mungu pamoja naye kwa mlima. Reka ngaruke kugira ngo tuganirire. Hata niweze kurudi ndipo tuweze kuchangia neno hili. Asifiwe Yesu. Asifiwe Mwokozi. Bwana asifiwe sana. Ubuzima bw'ubukristo, Maisha ya Mkristo, ubuzima bw'ubukristo, maisha ya Ukristo, ubukristo, Ukristo ubuzima bw'ubumana twonka mu Mana. ni maisha ya Mungu ambayo tunanyonya kwa Mungu. Ubukristo, Ukristo ni ubuzima bw'ubumana ni maisha ya kiumungu twonka mu Mana, ambayo tunanyonya kwa Mungu. iyo bucometse Ukiwa umechomeka buraba, itaishi, iyo bucomokoye na ukiweza kutoa kuondoa burazima, burashira, itaweza kuzima, itaisha kabisa. Bwana asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Yesu yaravuze muri Yohana igice cya 15, Yesu akasema katika Yohana sura 15, aravuga ngo ishami ntiryokwera imbuto akasema matawi hayawezi kuzaa matunda ngo ritari ku giti. kama halipo kwenye mti. Bivuga iki? Inamaanisha nini? Bivuze yuko Inamaanisha ya kuwa imbuto tunda zizazera ku giti zicomeseho, huanga zinazaa matunda ya mti ziliyochomeka, habe n'imirimo mibi na hata kazi mbaya, n'imbuto mbi, na hata mazao mabaya. ubuzima bwa Satani twonka muri Ni Satani, maisha ya ibilisi tunayonyonya kwenye ibilisi. ubufite Yule amana maisha hayo ahandi buza buva, hakuna pahali pengine nuko yanatoka, hari ahandi acomese. kwa maana kuna pengine alipochomeka. Iyo acomese aho ngaho, Akichomekwa hapo, nizo mbuto zaye. hizo ndizo matunda atakazozitoa. Amen. Amen.
kanze kubabwira impamvu dukwiriye kuba mu bihe by'irungu. Acha niwaambie kwa nini tunafaa kuwa kwa nyakati za upweke na Mungu. Turi kumwe n'Imana. Tukiwa pamoja na Mungu. Kuko ni ibihe by'ingenzi. Kwa maana hayo ni maisha ya maana. Kuko ni ubuzima bw'umukristo. Hayo ni maisha ya Mkristo. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Icyambere Kwanza bifasha umutima kugumana ubuvyuke. nasaidia moyo kubaki na uamsho. Iyo umuntu afitanye ibihe by'ibanga n'Imana, Mtu akiwa na nyakati za siri pamoja na Mungu, umutima wiwe moyo wake uzuhorana ubuvyuse. utaendelea kwenye amsho. Iyo umuntu agirana ubusabane bwuzuye n'Imana, Mtu akiwa na uhusiano mkuu pamoja na Mungu, iyo agira igihe byo kubana n'Imana, akiwa na nyakati za kuweza kuishi pamoja na Mungu, iyo agira imigoroba yo kubana n'Imana, akiwa na majioni ya kuweza kukaa na Mungu, iyo agira amanywa yo kwiherera akiwa pia na mchana ya kuweza kukaa na Mungu, iyo agira amajoro yo kwiherera, akiwa na usiku za kuweza kukaa pamoja na Mungu peke yake, umutima wiwe, moyo wa huyo mtu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Mwokozi. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Nukuri kose uzuhorana ubuvyuse. Moyo wake utabaki na uamsho. Kubera yuko Kwa maana ubucomesi imbere y'Imana, utakuwa umechomekwa mbele za Mungu, ubuconnect imbere y'Imana, umeconnectiwa na Mungu, tuzuzima, huwezi ukazima. nta bukristo bw'igihe, Hakuna Ukristo wa nta nyakati, bukristo bw'igihembo, hakuna Wakristo wa period. kubera yuko ubukristo Kwa maana Ukristo bugira aho buza buvoma ubuvyuse. kuna pahali utashota uamsho, Ni mu mwiherero n'Imana. ni kwenye uficho pamoja na Mungu. Asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Asifiwe Yesu. Asifiwe Bwana wa majeshi. Kubera yuko hari ibintu biza bikoreka muri uyu mwiherero wacu. Kwa maana kuna vitu zinazotengeneka katika upweke huu Nicho pamoja kiza na Mungu. gituma duhorana imitima y'ubuvyuse. Ndiposa tunaendelea kubaki na mioyo yenye Chambere uamsho. kiza gihaba, Kwanza macho kitafika iyo umuntu yihereranye n'Imana, tu akiwa amejikaa pamoja na Mungu, izikwereka umutima wawe neza nta mahimba. Mungu atakufunulia moyo wako kabisa ukweli. Nishogi umuntu azayihana neza hatari mwa. Ndiposa mtu anaweza kutubu kabisa kweli kweli. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Bwana. Nishogi umuntu azayihana ibyaha bikomeye n'ibitoya. Ndiposa mtu ataweza kutubu dhambi kuu na dhambi ambazo si kuu. Nishogi umuntu azayihana utuntu duto abandi batobona. Ndizo nyakati za kuweza kutubu vitu ndogo ndogo ambazo wengine hawawezi wakaziona. Na zabindi bikomeye abandi batoshaganya. Na hata zile kubwa ambazo wengine hawawezi kuzitikisa. Iyo umuntu yihereranye n'Imana, tukiwa kwenye uficho pamoja na Mungu. Yakobo yarazerereye imyaka 20 irashira. Yakobo ameweza kuzunguka miaka 20 ikaweza kuisha. Kumutwe wiwe, Kichwa chake, kumutwe we, kwa kichwa chake. Nubwo yegeza aryama karoti, Na hata kama alikuwa analala na kuweza kuota. nubwo hari ibihegeranaga byo kuvugana, Hata kama kulikuwa na nyakati za kuweza kuhusiana na Mungu. nubwo yari afite amasezerano y'umuntu, Hata kama alikuwa na agano za kuweza nubwo kuzungumza yari na Mungu. yarazaye abana 10, Hata kama alikuwa amewazaa watoto 12, koreye umutwaro, lakini alikuwa amebeba mzigo. buri gitondo wamubwiraga ngo ibyo ukora byose, Kila asubuhi inkomanga mu mutima y'umubwira ngo urumuriga, ilikuwa inabisha ikimwambia wewe ni mkora, wikoreye umutwaro, umebeba mzigo, wikoreye umutwaro, umeubeba mzigo. Mleke tusange haleluya. Tutashauti haleluya. Tuzamurira umwami Yesu. Nyosha utukufu kwa Mungu. Haleluya! Haleluya! Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Sizobuza umuntu kuririmba, Haiwezi kumzuia mtu kuimba. ngo amateraniro afashwe. Eti ibada iweze kubarikiwa. Sizobuza umuntu kubwiriza, Haiwezi kumkosesha mtu abantu kuhubiri. bagasara. Ndiposa watu waweze kufurahia. Muri 2003 nari Buvira, 23 nilikuwa Uvira. hari umuvuga butumwa wari wavuye i Butare. Kunaye mhubiri alikuwa ametoka Butare huko Rwanda. Araza marishumwe rahabwiriza muri Methodist. Akaja kuhubiri wiki nzima akihubiri katika kanisa la Methodist. Yari kwabwiriza, Alikuwa anahubiri. dutanga ibintu byose twari dufite, twara abanyeshuri. Amehubiri tukatoa zote tulizokuwa nazo, tulikuwa wanafunzi. Twara bitanze turadutanga na uniform. Tumetoa hadi tukatoa hata uniform. Ngo habe ku cyumweru, Ilipofika Jumapili, itorero rya Methodist riravuga ngo iki gikorwa kibaye. kanisa la Methodist likasema tendo lililofanyika. Ibyumweru 2 ntibishira tutagiye gusura itorero ry'i Butare. Wiki 2 halitaisha bila kwenda kutembelea kanisa hili la Butare. Ngo habe ku kindi cyumweru naho nari narahateranye. Ilipofika Jumapili nyingine nilikuwa pia nimeshiriki. Pastor aratangaza aravuga ngo ya sorti ntikibaye, habayeho ikibazo. Pastor akasema hiyo kwenda huko hatutaenda kwa sababu kumekuwa na tatizo. Umuvuga butumwa yari yasize yibzi Butare, Mhubiri alikuwa ameacha akiwa ameiba Butare. ngo batangire kumushaka arahunga. Walipomtafuta kabisa akatoroka. Yambuka boda arema ivuga butumwa ibufira. Akaweza kuvuka bodana kuweza kuanza injili Uvira.
Yakobo yikoreye icyaha imyaka 20 irashira. Yakobo amebeba dhambi miaka 20 ikaweza kuisha. Rimwe na rimwe yaryama karoti. Mara kwa mara akilala anaweza hata akaota. Ariko yarangiza. Lakini akimaliza umutima ukamukomanga. Moyo unabisha. Ukamubwira ngo uri Yakobo. Unamwambia wewe ni Yakobo. Uzizina ryawe. Unajua jina lako? Uri Yakobo. Wewe ni Yakobo. Ariko umunsi umwe. Lakini kwa siku moja. Mureke tuimane. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Asifiwe! Asifiwe Mwokozi. Agambirira mu mutima wiwe. Akaweza kukusudia moyoni mwake. Aravuga ngo imvune ingeze kure. Akasema huu uchovu umenichosha kabisa. Ingeze kure. Nimeweza kuumia kwa zaidi. Aragenda aja guhura na Esau. Akaenda akaweza kupatana na Esau. Yohereje ibitambo. Ameweza kutuma dhabihu. Yohereje abagaragu b'ivyiciro birenga 3. Ametuma kundi 3 na watumishi wake. Akabahinkanisha. Anawapa ng'ombe zaidi. Akabiha ibitambo vyinshi. Anawapa sadaka nyingi. Imana yabwiye Mika. Lakini Mungu amemwambia Mika. Asifiwe Yesu. Asifiwe Mwokozi. Aravuga ngo nikie gitambo wotamba. Akasema ni dhabihu gani unaweza ukaitoa? Aravuga ngo habe nubwo wotanga umwana wawe w'imfura. Akasema hata ukimtoa mwanako mzaliwa wa kwanza. Habe nubwo wotanga inyana z'amashara. Hata uweze kutoa ng'ombe zako zile za zaliwa wotanga mariza. Hata utoe ng'ombe kabisa. Zokura igishumuro cha. Haiwezi kuondoa dhambi yako. Yarabigerageje byose ariko bigeza byose kwa Esau. Ilikuwa inafika kwa Esau. Akamubwira ngo mfite ibiruti vyonge. Anamwambia nina zaidi ya hayo. Ariko ngo umunsi umwe. Lakini kwa siku moja agiye kumwegera. Alipomkaribia ngo afata abana biwe. Akachukua watoto wake. Ngo arabambutsa. Akaweza kuwavusha ngambo. Afata ibintu byose yari afite. Akachukua vitu zote ambazo alikuwa nazo. Aravyambutsa. Akaweza kuzivusha pia. Ngo sigara wenyine. Akabaki peke yake. Ariherera. Akaweza kuwa kwa upweke na Mungu. Aja kuganira n'Imana. Akaenda kunena pamoja na Mungu. Aja kwibwira Imana. Akaenda kujidhihirisha kwa Mungu. Imyaka 20 irashize mu murimo. Imeweza kujifunza kazi. Ariko hari amanyanga narengeje. Lakini kunayo makosa ambayo nimeweza kuyafanya. Baransengeye. Wameniombea. Ariko hari amanyanga niyizi. Lakini kuna makosa ninayojua kwangu. Ngiye kukwibwira Mana. Ninakuja niweze kujitambulisha kwa Mungu. Akashi ijoro ryose. Akaweza kukaa usiku kucha. Iteka nagendaga temerewe n'izaha tiyagiri kibashaye kumara umubaba kugeza ubwo antuwe Ashima Ai Ashima ya banziza Ai Ari koya Chane Ashima Yesu Mleke tu Yesu chubahiro tumpe Bwana utukufu aliyetu. Haleluya Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Akeshi ijoro. Akakaa usiku kucha. Aratarama. Akaweza kukesha. Ali wenyine. Akiwa peke yake. Ta mugore. Bila mke. Tabana. Bila watoto. Tabandi bakuru. Bila watu wengine wakuu. Wenyine. Akawa peke yake. Wenyine. Akawa peke yake. Bwana asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Malaika aramusura. Malaika akamtembelea. Baraganira. Wakaweza kuzungumza. Ngo aje kugenda aramufata ngo sinkurekura. Alipotaka kwenda akamwambia sikuachili. Utambaye umugisha. Bila kunibariki. Sinkurekura. Sikuachili. Utambaye umugisha. Bila kunibariki. Ngo bugiye guca. Ilipokaribia asubuhi kabisa. Intambara yabaye intambara. Vita ilikuwa imechacha. Amubaza ijambo. Akamuuliza neno. Aramubwira ngo witwa. Akamuuliza, "Je, unaitwa nani?" Bwana asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Witwa nde? Je, unaitwa nani? Tiyasubira kuvuga uko yabwiye Isaka. Hakuweza kumwambia vile amemwambia Isaka. Umunsi aganira na Isaka. Siku alipozungumza na Isaka. Ise alikuwa akora ku maboko. Babake alikuwa anagusa mikononi. Akumva ni Yakobo. Lakini anasikia ni Yakobo. Ariko yumva ijwi. Lakini akisikia sauti. Akumva ni Esau. Anasikia ni Esau. Akamubwira ngo ijwi ni Esau. Akamwambia sauti. Ariko amaboko ni Yakobo. Lakini mikono. Urinde mwana wanje. Je, wewe ni nani mwanangu? Akamubwira ngo yende. Anamwambia ni mimi Esau. Iyo umuntu yihereranye n'Imana. Mtu akiwa
karibu na Mungu pekee. Iyo umuntu yihereranye n'Imana. Tukiwa kwenye uficho pamoja na Mungu. Abagira ibihe byo kubana n'Imana. Wale wanazo nyakati za kukaa pamoja na Mungu. Mureke duimane. Wacha tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Abagira nibihe zonyi bonyine n'Imana. Wale ambao wana nyakati pamoja na Mungu pekee. Kama santi mahaba. Hawana hisia pamoja. Nta shortcut zihaba. Hawana njia za panya. Nta mafyera zahaba. Hawana mambo ya kurembeka. Azabwira Imana uri kose ko kumutima. Anamwambia Mungu kweli wote ulioko moyoni mwake. Aramubwira ngo nitwa Yakobo. Akamwambia mimi naitwa Yakobo. Ico gitaramo cy'uwo munsi. Hiyo ibada ya siku hiyo hari ibintu cyakoze. Kuna mambo yaliyofanya. Chambere. Kwanza cyahinduriye Yakobo isi. Imeweza kumbadilishia jina Yakobo. Zamurire Yesu shuba. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Izina lirahinduka. Jina likaweza kubadilika. Izina lirahinduka. Jina likaweza kubadilika. Icyakabiri. Kupili. Ico gitaramo cyakuyeho Yakobo umutwaro yari yikoreye imyaka 20. Hiyo ibada imeweza kumuondolea mzigo aliyokuwa amebeba katika miaka 20. Agenda ari free. Akaenda sasa akiwa huru. Agenda ari huru. Akaenda akiwa huru. Ivyo yahishe. Yale aliyoyaficha kwa miaka 20. Tobwira pastor. Yale ambayo siwezi kumwambia mchungaji. Ivyo tobwira umugabo wiwe. Yale ambayo hawezi kumwambia mmewe. Nubwo babwiranye byinshi. Hata kama umeweza kuambiana mengi. Nubwo babwiranye amabanga. Hata kama kunazo siri wameweza kutoboleana. Ariko hari ico atomubwira. Lakini kuna kile hawezi kumtobolea. Ariko imbere y'Imana. Lakini mbele za Mungu. Bari bombi. Wakiwa pekee. Mureke twongere duhimana. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Aramubwira ngo ndi Yakobo. Akamwambia mimi ni Yakobo. Tacho nsigaje. Sijabakisha chochote. Asifiwe Yesu. Asifiwe Mwokozi. Cyo bizabikora. Kile ambacho kinafanya. Impamvu umutima ukomeza kugira sababu moyo unaendelea kuwa na uamsho. Nuko iyo twiherereye. Ni kwa maana tukiwa kwa uficho na Mungu. Bizabidufasha kwihana nta mahimba. Tunatubu bila mchezo. Bizabidufasha kwihana nta mafyera. Inatusaidia kutubu bila mchezo. Bizabidufasha kwihana nta mafyera. Inatusaidia kutubu bila kujifanya. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Itorero rya mbere ryari mu buvyusi. Kanisa la kwanza lilikuwa kwenye uamsho. Muri Pentecoste bataramye. Lilikuwa kwenye Pentecoste wakiwa kwenye mkesha. Babonye abantu babonye bibaye. Walipoona mambo yaliyofanyika. Babaza Petero ngo tugire gute nasi. Wakamuuliza Petro tufanyeje nasi tuweze kupokea wokovu. Jambo rimwe mu byakozwe. Akawaambia neno moja katika Matendo ya Mitume. Igice cha mbere murongo wa 38. Sura ya kwanza mstari wa 38. Arababwira ngo mwihane. Akawaambia tubuni. Mundu wese abatizwe. Na kila mmoja abatizwe. Iyi mpano ni yanyu. Hii karama ni yenu. Mwebwe ubwanyu. Ninyi peke yenu. N'abana pamoja pia na watoto wenu. N'abazakurikira. Na pia wale ambao watakajofuata. Bamaze gukora igitangazo iwe na Yohana. Walipofanya ajabu pamoja na Yohana. Abantu kandi baribaza. Watu pia wakaweza kujiswali. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Arababwira mu gice cha 10 murongo wa 19. Akawaambia kwenye sura ya 19. Arababwira ngo mwihane muhinduke. Akawaambia tubuni na mubadilike. Ibyaha byanyu bifutike. Na dhambi yenu iweze kufutika. Ngo iminsi yo guhembura. Na siku za kuamshwa ibone kwizituruka ko. Iweze kuja kutoka kwa Mungu. Bahorana ibihe bihembutse. Wakaendelea kuonya na nyakati ambazo zimeweza. Kubera yuko bahora imbere y'Imana. Kwa maana wanaendelea kukaa mbele za Mungu. Bahorana ibihe bihembutse. Wakakaa na maisha ambayo yameweza kuwa kwenye. Kubera yuko ntibazaza imbere y'Imana. Kwa maana hawatoki mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Mwongere muje imbere y'Imana. Endeni tena karibu na Mungu. Abantu basitose ibintu byinshi. Watu wameweza kuweka vitu nyingi. Batovuga. Ambayo hawawezi hata wakasitamka. Kubera yuko nta bihe bagirana. Kwa maana hawana nyakati pamoja na Mungu. Abantu babisi ibintu byinshi. Watu wameweka vitu nyingi. Ubunebwe bufite inkomoko. Watu wana udhaifu ambao una chemchem. Kubera yuko nta bihe byo kwiherera. Kwa maana hakuna nyakati za kuweza kukaa na upweke pamoja na Mungu. Kwiherera byarashe. Nyakati za kukaa pamoja na Mungu zimeweza kuisha. Impamvu ya kabiri imitima ihorana ubuvyutse. Kwa nini? Sababu ya pili mioyo inabaki kwenye uamsho. Umutima uhora imbere y'Imana. Ni kwa maana moyo unayobaki mbele za Mungu. Uhora ni nyota yo gushaka. Utakaa na kiu ya kumtafuta Mungu. Tuna kiu ya uamsho. Tutembelee Bwana wewe. Tuna kiu ya uamsho. Bwana. Tutembelee Bwana wewe. Tuna kiu ya Pastor ni bafite Biblia ijambo ry'Imana dusomera ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 5 umurongo wa 3. Pastor kama na kitabu aweze kutusomea kwenye Matayo 5:13.
muri Bibiliya yera haravuga ngo hahirwa bafite abakene mu mitima yabo. Biblia takatifu inasema heri wale ambao ni maskini mioyoni mwao, ubwami bw'Imana ari ubwabo, kwa maana ufalme wa mbingu ni wao. Ariko nkunda uburyo babivuze muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Lakini Biblia neno la Mungu kuna vile imesema. Kwa ndavuga impamvu ya kabiri imitima ihorana ubuvyutse. Nasema sababu ya pili mioyo itabaki na uamsho. Nukwera yuko iyo yiherereye iri kumwe n'Imana. Ni kwa maana ikiwa kwenye uficho pamoja na Mungu, izihorana inyota yo gushaka Imana. Itabaki kuwa na kiu ya kumtafuta Mungu. Yahabonye na hadusomere. 5 murongo wa 3. 5 mstari wa 3. Bibiri iravuze ngo hahirwa bafite imitima ikeneye Imana. Hahirwa bafite imitima ikeneye Imana. Ikeneye Imana. Kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Amen. Kubera yuko ubwami bwo mu ijuru, kwa maana ufalme wa mbinguni ni ubwabo, ni wao. Barabusinyiwe, wameweza kusaini. Kubera yuko kwa maana babufitiye inyota, wanao kiu. Mitima ikeneye Imana. Hahirwa bafite imitima, heri walio maskini wa roho, ikeneye Imana, ambayo inamtafuta Bwana. Tutembele Bwana, tuna kiu ya uamsho. Bwana we, tutembele Bwana we, tuna kiu ya uamsho. Bwana. Haleluya, haleluya. Hari imitima idakeneye Imana. Kuna mioyo ambayo haimtaji Mungu, ariko imitima ikeneye Imana. Lakini mioyo inayomtaka Mungu, ubwami bwo mu ijuru ni ubwami, falme wa mbingu ni wao. Tutembele Bwana, tuna kiu ya uamsho. Bwana. Twongere duimane. Tumpe Bwana utukufu mara tena. Haleluya, haleluya. Hari abantu batakichibuka yuko ijuru ribaho. Kuna watu ambao hawakumbuki ya kuwa mbingu ipo mara tena. Hari abantu bamaze kunyurwa imitima yabo irino. Kuna watu ambao wamesharidhika mioyo yao inakaa huku duniani, ariko abagirana ibihe n'Imana. Lakini wale ambao wana nyakati pamoja na Mungu, imitima yao, mioyo yao ihora n'inyota yo gushaka Imana, itaendelea kuwa na kiu ya kumtafuta Mungu. Neke twongere duimane. Tumpe Bwana utukufu mara tena. Haleluya, haleluya. Asifiwe, asifiwe Mwokozi. Daudi yaravuze ngo umutima wanje ugufitiye inyota. Daudi amesema moyo wangu una kiu nawe Bwana. Umutima wanje ugufitiye inyota. Moyo wangu una kiu nawe Bwana. Hakurya kw'igihugu cishwe n'amafa, kama vile nchi iliyoangamizwa na mafa. Kuko imbarakazi yahagizwe no gushaka imigezi. Kama vile mnyama imeweza kuwa na kiu ya kuweza kutafuta maji, ni ku mutima wanje gushaka. Ndivyo hivyo moyo wangu unakutafuta Bwana. Kuko imbarakazi we yahagizwa no gushaka mazi mu butayu, niko mwami waje imitima yacu yahagizwa no kugutunga. Imitima yacu yahagizwa no kugutunga. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Tibisabye kukwerekwa, haifai waweze kutabiri kwako. Tibisabye ngo berekwe, haifai waweze kutabiri. Tibisabye kwerekwa, haifai watabiri. umutima wawe uri mwiki? Moyo wako unakaa nini? Umutima wawe yuzuse inyota ni moyo wako ukiamuka kiu ni ya kutafuta nini? Yari kumanywa izuba ryacanye, ikiwa asubuhi jua likiwa limewaka kabisa, umutima wawe ufite inyota. Moyo wako una kiu ya nini? Yari nijoro bwije, ikiwa usiku kwenye usiku kabisa, umutima wawe ufite ihe nyota. Moyo wako una kiu gani? Kuko imbarakazi zahagizwa no gushaka mazi mu butayu, niko mwami waje imitima yacu yahagizwa no kugutunga. Imitima yacu yahagizwa no kugutunga. Kuko imbarakazi yahagizwa
zala imitima yacu Elando asifiwe Yesu asifiwe Mwokozi. hahirwa abafite imitima ikeneye Imana Heri wanayo moyo inayomtafuta Bwana, ubwami bwo mu ijuru kwa maana ufalme wa mbinguni n'ubwami ni wao. iyo nyota ntiwoyigira Hiyo kiu huwezi ukaipata ntabihugirana n'Imana kama huna nyakati pamoja na Mungu. ntabihugirana n'Imana Huna nyakati pamoja na Mungu, iyo nyota ntaho yova hiyo kiu huwezi ukajihisi. iyo nyota ntaho yova Hiyo kiu hakuna mahali inaweza niyo ikatoka. mpamvu batagira inyota y'ibindi bintu. Ndiposa hawana kiu ya mambo mengine. Danieli ariko atangazwa n'ukuntu abantu bafite amerwe y'inyama z'ibwami. Daniel alikuwa anashangaa vile watu wanatamani nyama za huko ufalmeni, Iwe ntazibona. lakini yeye hakuwa anaona nyama. Abandi basasi. Wengine wakiwa kabisa wamerukwa, ariko akavuga ngo hanga hambari kuri mission. lakini hapa akasema hapa niko kwenye mission. Nduye Imana. Mimi ni wa Mungu. Eke duye Imana shuwe. Tatupe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Asifiwe! Asifiwe Mwokozi. Pima. Esther abandi bariko basakuma amavuta bahuye nayo yose. Esther wengine walikuwa wanachukua mafuta waliopatana nayo kila anna, Mutima wese aho ngaho wari. lakini moyo wake hukuwa hapo. Yarazi ico yatuma. Alikuwa anajua kile alichokitumwa. Yarazi ico yatuma. Alikuwa anajua kile alichokitumwa. Imitima ya Mioyo yetu, imitima mioyo ihora n'inyota inayo kiu bigatuma uhora mu buvyutsi na inakufanya ukae kwenye bigatuma uamsho, uhora ari maso inakaa ufanye kubera uamsho, yuko ahora n'inyota kwa maana na kiu ya kumtafuta Mungu. abandi baza baryamiwe ibitotsi bikabura Wengine wanalala lakini yeye usingizi unakosa. abandi baza basonzera ivyo kurya inzara igasha Wengine wanakana njaa ya chakula lakini yeye njaa inaisha. abandi Wengine iwe saho ngaho lakini yeye hayuko hapo. mwongere mushaka ibihe vyo kwiherera n'Imana. Tafuteni tena nyakati za kuweza kukaa pamoja na Mungu. Ibihe vyo kwiherera n'Imana. Nyakati za kukaa pamoja na Mungu. Yesu kwiherera n'Imana. Nyakati za upweke pamoja na Mungu. Icya kabiri ico bimaze. Ya pili ina manufaa gani? Bitugira abagabo babizerwa Imana yakoresha. Inatufaa waume waaminio ambayo Mungu anaweza akatutumia Mukuzana impinduka mu gihe cyacu. kwa kuleta mabadiliko kwa nyakati zetu. Umuntu ugirana ibihe n'Imana. Mtu ambaye ana nyakati pamoja na Mungu. Umuntu ugirana ibihe zikariye n'Imana. Mtu anazo nyakati pamoja na Mungu. Umuntu ugirana ibihe zirungu n'Imana. Mtu ambaye ana nyakati pamoja na Mungu. N'abagabo babizerwa Ni waume ambao ni waaminio mu gihe cyabo. kwa nyakati zao. Imana irabizera. Mungu anawaamini. Imana irabizera. Mungu anawaamini Ikabakoresha mu kuzana impinduka. na kuweza kuwatumikisha ndiposa waweze kuleta Abasore mabadiliko. badasanzwe. Ni vijana ambao si wa kawaida Imana izihagurusa ambao Mungu anawasimamisha kugira ngo izane impinduka mu gihe ndiposa cyabo. Mungu aweze kuleta mabadiliko kwenye ufalme wake. N'abakobwa Ni badasanzwe. wasichana ambao si wa kawaida, N'abagore badasanzwe. ni wake ambao si wa kawaida, Kubera yuko Imana irabazi. kwa maana Mungu anawajua. Hari ibihe bagirana n'Imana. Kunazo nyakati wanakaa pamoja na Mungu. Bwana sifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Imana irabazi. Mungu anawajua, Kubera yuko bagira aho bahurira. kwa maana kuna pahali wanapatana na Mungu. Imana irabazi. Mungu anawajua, Nta joro itabiri kumwe nawe. hakuna usiku ambao hawezi kukaa na wao. Imana irabazi. Mungu anawajua, Nta gitondo cyo gupfusha ubusa. hakuna asubuhi ya kuweza kuharibiwa, Tibagira amanywa ya gatorero. hawana mchana wa kuweza kukaa kwenye masengenyo. Shize nari gitengera bari ko badusesa. Juzi nilikuwa Kitengela, walikuwa Hari wanatuchekesha. umugabo ngo hageze ngo kazabaza ngo ise ngo nta gatorero kabana. Kuna mume alikuwa anauliza, je, hakuna mahali pa kukaa hapa? Nta gatorero gahari. Hakuna mahali. Bwana sifiwe. Asifiwe Mwokozi. Abasore bagira ibihe byikariye babana n'Imana. Vijana ambao wana nyakati za kukaa pamoja na Mungu, Apana ivy'urugomo. si mambo ya kukaa kwenye Zabo ukundi. n'Imana. Wao na Mungu N'abasore babizerwa imbere y'Imana. ni vijana waaminio mbele za Mungu. Imana izigaragaza imitima yabo. Mungu anaijaribu moyo yao Igasanga iruzuye. na anapata iko full kabisa.
tibaza bakangwa n'ibihe by'abandi basore. hawawezi kuogopeshwa na nyakati zingine Ntabwo ari za vijana. abasore bohindurwa n'ibihe. Si vijana wa kubadilishwa na nyakati. Ntabwo ari abasore bohinduka kubera bagiye mu cyaro. Si vijana wanaweza kubadilika kwa maana wameenda kwa ushago. Si abagabo bohinduka kubera bagiye kureba abagore. Si waume kwa maana wameweza kupatana na wake Si wengine. abagore bohinduka kubera bagiye kureba abagabo babo. Si wake ambao wameweza kubadilika kwa maana wako mbali ya waume. Ntabwo ari abagabo bazabakorera ku jisho. Si waume ambao wanafanyia kwa maana ya kuangaliwa. Ni abagabo b'Imana Ni waume wa Mungu ambao ni waaminiwa. Imana izibatekereza iri mu ijuru. Mungu anafikiria akiwa mbinguni. Ikabakoresha mu kuzana impinduka. Na Mungu anawatumikisha kuleta mabadiliko. Imana izibakoresha. Mungu anawatumikisha. Asifiwe Yesu. Asifiwe Mwokozi. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Bwana asifiwe sana. Urebe. Uhereye mu itangiriro. Angalia kuangalia mwanzo. Uhereye aha twasomye. Angalia pahali tumesoma kwenye kitabu cha Mwanzo. Abrahamu izina ryiwe ryaranditswe. Ibrahim jina lake limeweza kuandikwa. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo habe n'Imana ntiyo kurwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Mwandishi wa Ibrania akasema Mungu hataaibiki kuitwa Mungu. Abangaba. Hawa Imana ntiyo kurwa n'isoni zo kuyitirira. Mungu hawezi kuaibika kuitwa jina lao. Abisiraheli bajaga gusenga. Wanaisraeli wakikata kuomba bakavuga ngo Imana ya Abrahamu. walikuwa wanasema Mungu wa Ibrahim. Na abagabo b'inkingi. Hawa ni nguzo kabisa. Imana izayubakiraho amateka. Ambao Mungu anajengea historia. Haleluya! Haleluya! Kubera yuko ntibasanzwe. Kwa maana si waume wa kawaida. Ntabwo ari abagabo basanzwe. Si waume wa kawaida. Ntabwo ari abagabo basanzwe. Ni ba Dawidi. Ni akina Daudi. Habe na Yesu yiswe umwana. Na hata Yesu ameitwa mwana wa Daudi. Mwana wa Dawidi. Mwana wa Daudi. Mwana wa Dawidi. Mwana wa Daudi. Kubera yuko bari abagabo. Kwa maana walikuwa ni waume ambao ni waaminio. Abagabo badasanzwe. Walikuwa si waume wa kawaida. Daudi kubera ibihe byo kubana n'Imana. Daudi kwa sababu ya nyakati za kukaa pamoja na Mungu. Yageza avuga ngo ntaco bitwaye nishaka ndeke kwicara imbere mu rusengero. Alikuwa anasema hata ina manufaa ya kukaa mbele hekaluni. Kubera bari bamuzi bakandika indirimbo. Kwa maana walikuwa wanamjua na andika. Bakavuga ngo kuba mu bikari. Wanasema kuwa kwenye pango tu. Cyaho bavuga Imana. Pahali wananena Mungu. Bindutira kuba handi imisi. Ni zaidi ya kukaa pengine siku maelfu. Ahandi imisi myinshi. Pengine siku nyingi. Yari umugabo mu buzima bwiwe. Alikuwa ni mume kwa maisha yake. Yarakoze mu kuramya Imana. Alikuwa ameundwa kwa kumuumba kwa umutima wa Dawidi mu gishuku. Moyo wake kwenye usiku wa manane. Umutima wa Dawidi mu gitondo. Moyo wake kwenye usiku wa manane. Umutima wa Dawidi bihe byose. Kila nyakati Daudi moyo wake kushaka Imana. Ilikuwa ni kumtafuta Mungu. Soma Zaburi ya 55 umurongo wa. Soma Zaburi ya 55. Imirongo imwe ni 18 ubundi ni 17 ariko soma wa 18 hari muri Bibiliya. 18 17 kwa version nyingine hapo. Nabizerwa. Waaminio. Nabizerwa. Ni waume ambao ni waaminio. Nabizerwa. Ni waaminio. Abandi habe n'umugabo gusa ndiyo mwizera. Wengine hata mume hawezi akamwamini. Zaburi 55 55 Zaburi 18 haravuze ngo imugoroba no mu gitondo aho no kumanywa y'ihangu nzaja niganyira nitalalama na kuugua. Dusubiremo yego imugoroba na mu gitondo no kumanywa y'ihangu na mu gitondo ndetse no kumanywa y'ihangu nzaja nyiganira niha. Nzaja nyiganyira kandi niha. Nawe azumva ijwi ryanje. Amen. Umwami azumva ijwi ryanje. Ataisikia sauti yangu mfalme. Nimugoroba. Jioni. Kumanywa y'ihangu. Asubuhi ya dhuhuri. Abantu bose bari busy. Wengine wakiwa kwenye shughuli. Twasomye ijambo ry'Imana. Tumelisoma neno la Mungu. Ngo mu gitondo asubuhi. Muri biri jambo ry'Imana haravuga ngo mu rukerera. Biblia neno la Mungu linasema usiku wa manane. Ngo Yesu arasohoka. Alfajiri Yesu akatoka. Ari wenyine. Akiwa peke yake. Ngo aja mu butayu. Akaenda kwenye kuomba. Ngo aja gusenga. Akaenda kuomba. Iyo dusenze turyamye, tukiomba tukiwa tumelala, Imana izayumva. Mungu anasikia. Twiyororoshe, tukiwa tumejifunika, Imana izayumva. Mungu anaweza akasikia. Iyo dusengeye muri saro, tukiomba kwenye sitting room, Imana irumva. Mungu pia anasikia. Ariko hari imbaraga. Lakini kunazo nguvu. Hari amavuta. Kunayo mafuta. Mureke Imana ishuba. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya!
Haleluya. Bwana sifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Hari amavuta utazavana mu kirengezi. Kuna mafuta ambayo hutapata kwenye blanketi. Hari imbaraga utazavana mu kirengezi. Kunazo nguvu huwezi ukazipata kwenye blanketi. Kubera impinduka Yesu yarazanye. Kwa maana ya mabadiliko ambayo Yesu alikuwa ameleta duniani. Kubera umurimo Yesu yaraje gukora. Kwa maana ya kazi Yesu alikuwa anataka kuifanya duniani. Musabye kuba imbere y'Imana. Imeweza kumfaa kae mbele za Mungu. Arasohoka. Akatoka wenyine. Peke yake. Ari Imana. Akiwa Mungu. Yuzuye. Mungu aliyejaa. Imbaraga. Mungu ana nguvu. Ariko ngo arasohoka. Lakini akatoka alfajiri zinshi. Kwenye usiku kabisa wa manane. Ngo aje mu butayu aje gusenga. Akaenda kwenye maombi. Bwana sifiwe sana. Asifiwe Yesu. Wibaza ikibazo coroshe gusa. Jeswali tu. Iyo bukeye mu gitondo. Ikiwa alfajiri. Ni kichambere uzukora. Ni nini ya kwanza unayoifanya? Iyo bukeye. Ikiwa alfajiri. Iyo wishuye gutya. Ukiwa umeamka tu hivi. Ni kuzukora cyane. Ni nini ambayo unaifanya kwanza? Yesu ngo aje mu butayu kuja gusenga. Yesu akaenda kwenye maombi kuomba. Wewe uzukora iki? Je, wewe unafanya nini? Sengesho rya mu gitondo byutse. Ombi la asubuhi ukiamka. Niryo kuragiza Imana umunsi wose. Nila kuweza kumwalika Mungu kwenye siku nzima. Niryo kuragiza Imana. Nila kumwalika Mungu awe nawe kwa siku nzima. Ugatangira umunsi uri kumwe nawe. Unaanza siku ukiwa na Mungu. Hanyuma kumangu. Alafu kandi nawe yarakoresheje. Adhuhuri pia ameweza kutumia. Amaze gukora igitangazo cyo kugaburira abantu 5,000. Alipofanya ajabu ya kuweza kuwalisha watu 3,000. Bagira bigishwa ngo nimwambuke hafi. Akawaambia wanafunzi tuvuke ngambo. Ngo hari mu gishamuzi. Ilikuwa kwenye adhuhuri. Iwe ngo arazamuka umusozi. Lakini Yesu akapanda mlimani. Ngo asha gusenga. Akaenda kwenye maombi. Mugihe abandi bose bari busy. Kwa wakati wengine wote wako busy. Mangwa abantu bose bari busy. Kwenye adhuhuri wengine wakiwa kwenye shughuli mbalimbali. Abacuruza bari gucuruza. Wenye biashara wakifanya biashara. Abari mu kazi bari busy. Wenye kazi wakifanya kazi. Abandi bari kugatora. Wengine wakiwa kwenye mambo mbalimbali. Wengine wakiwa kwenye WhatsApp. Abakozi b'Imana. Watumishi wa Mungu. Imana igiye gukoresha Mungu wanaotaka kuwatumikisha mambo ya ajabu. Baba bari mu mwanya wo kuganira n'Imana. Wanakaa kwenye nyakati za kuweza kuzungumza na Mungu. Bwana asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Hanyuma nijoro. Alafu usiku. Mugihe abadayimoni baza bakora cyane. Wakati mapepo yanafanya zaidi. Mugihe imigambi mibi yose zicuru. Wakati hila za ibilisi zinafanyika. Abakozi b'Imana bagiye kuzana impinduka bazaba baba maso. Watumishi wa Mungu sasa wanakaa macho usiku. Bakabwira Imana. Na kumwambia Mungu. Imana igahindura amaso. Mungu anabadilisha historia. Intumwa. Mitume zariherereye iminsi myinshi. Wameweza kuomba sana kwa siku nyingi. Babanye na Yesu imyaka 3. Wamekaa na Yesu miaka 3 wakiwa pamoja na yeye. Wamara kuzuka babana iminsi 40. Alipofufuka wakakaa na Yesu siku 40. Wamara kuja mu ijuru. Alipoenda mbinguni. Bariherera iminsi 10. Wakaweza kukaa kwa uficho kwa kuomba siku 10. Ilipokuwa alfajiri. Mwuka wera ramana. Roho Mtakatifu akashuka. Mwuka wera ramana. Roho Mtakatifu akawakujilia. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. N'abagabo bizerwa. Ni waume wa kuaminiwa. Kubera yuko hari amavuta bagira. Kwa maana wana mafuta. Kandi aya mafuta. Na haya mafuta ntazava hano. hatoki kwingine. Teoloji ndiyo yazana. Teolojia haiwezi kuleta. Ijwi ryiza ndiryo yazana. Sauti nyororo haiwezi ikaleta. Cyongereza cinshi ndicyo. Kiingereza kingi hakiwezi kikaleta. Zakiva mu mavi. Inatoka kwenye magoti yo kubana n'Imana. Na kuweza kukaa pamoja na Mungu. Giye gusoza kugira ngo tuze gusenga. Nataka kutamatisha ndipo sasa tukuje kuomba. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Kubera yuko ari abagabo babizera. Kwa maana ni waume wa kuaminiwa. Imana ndiyo gira isoni zo kubita. Mungu hawezi kuaibika kuitwa. Kubera yuko ari abagore babizera. Kwa maana ni wake wa kuaminiwa. Na abagore babizera. Ni wake wa imani. Imana ndiyo gira isoni zo kubita. Mungu haibiki ili aitwe kwa wao. Ni Imana yao. Ni Mungu wao. Ni Imana yao. Mungu wao. Abo bose barinze kwizera kwabo nimbabona zashira urukumbuzi. Abo bose barinze kwizera kwabo nimbabona zashira urukumbuzi. Tuzaririmba tuzaririmba izabanyesheje. Tuzaririmba twese urufaya. Tuzaririmba izabanesheje.
Imana yaje gusura Danieli, Mungu angelitaka kumtembelea Daniel, iyo yamutumagaho malaika, kama angelituma malaika, hari izina yageza mwita, kunalo jina alikuwa anamta. yageza mubwira ngo Danieli ukundwa, Alikuwa anamwambia mume anayependwa sana na Mungu. Danieli ukundwa n'Imana, Daniel mume anayependwa sana na Mungu. Danieli ukundwa n'Imana, Daniel anayependwa na Mungu. Danieli mukozi wanje, Daniel mtumishi wangu. kubera ubuzima bwa Danieli n'Imana, Kwa maana ya maisha ya Daniel pamoja na Mungu. kubera ibihe bya Danieli n'Imana, Kwa maana ya maisha ya Daniel pamoja na Mungu. Danieli ukundwa, Daniel mume anayependwa na Mungu. ijuru ryakuntumyeho, Mbingu imenituma kwako. ukitangira gusenga, Ulipoanza kuomba, gusenga kwawe kumbi, ombi lako limeweza kusikika. Danieli ukundwa we. Daniel mume anayependwa na Mungu. Utekereza yuko ijuru rikwitira ihezi, Unafikiria mbingu inakuita jina la gani? n'ibintu ba Na mambo ambayo unakaa ndani, n'ahantu ba, pahali unakaa. wewe nawe nuwanje, Anje, aranziwe naje ndamuzi kubimenya we, kubimenya nibwo buzima bisama oradashira. Soreze ku bihe bibiri by'ingenzi umuntu yakifuje ibihe byihariye byo kubana n'Imana. nitamatishe kwenye kati mbili ambazo mtu angelitamani kuwa pamoja na Mungu. Ni byinshi, ariko reka mvuge bibiri, Lakini wacha nitaseme nyakati mbili tu umuntu yakagombye kwifuza cyane, ambazo mtu anafaa kuzitamani sana. kwiherera akabana n'Imana. Anakaa pamoja na Mungu. Igihe cya mbere ni igihe dushaka imbaraga, Wakati wa kwanza ni kutafuta nguvu. igihe dushaka imbaraga Wakati tunatafuta nguvu muri iyi si, kwa hii dunia, muri iyi si tugendamo, kwa hii dunia ambayo tunatembea, hari igihe imbaraga zishira, kuna wakati nguvu zinaisha. hari ibihe imbaraga zizazishira. Kuna wakati nguvu zinaisha. Imana yabwiye Yesaya Mungu akamwambia Isaya mu gice cya 40 sura ya 40 umurongo wa 29, 29, iramubwira ngo niyihe intege abarambiwe, akamwambia ndiye anapa nguvu wale ambao wamechoka, kandi utibashije na yule ambaye hajiwezeshi ngo izimwongerera imbaraga. Mungu humongezea nguvu. Aravuga ngo abasore b'imigenga, Akasema vijana wale wa nguvu ngo bazirukanka baruha, watakimbia na kuchoka, ariko bararusha, lakini wamechoka kabisa. bazirukanka, Watakimbia, bazabyina igisirimba umwaka umwe, watacheza kisirimba kwa mwaka mmoja, ariko baruhi, lakini watachoka. bazatanga haleluya nyinshi, Watashauti haleluya nyingi, bazaririmba korali isishi, wataimba kwaya kabisa, ariko nyuma y'umwaka bahote. lakini baada ya mwaka waweze kuzima. Ariko aravuga ngo bategereze Uwiteka, Lakini akasema wanaomngojea Bwana ngo bazasubizwa mu imbaraga. watarudishwa nguvu mpya. Mureke duhe Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya, haleluya. Abategereza Uwiteka, Wanaomngojea Bwana ngo bazasubizwa mu imbaraga, wataweza kurudishiwa nguvu, ngo bazagenda be kunanirwa, watatembea wawache kuchoka, bazagurukisha amababa nk'ibisi. wataweza kuruka kama mabawa vile kama tai. Yakoresheje ijambo ry'igisiga, Ametumia neno la tawi, ahandi bakoresha kagoma cyangwa ikizu. pengine wakaweza kutumia pia Ririya jambo umwanditsi wa Zaburi yakoresheje, hilo neno ambalo mwandishi wa Zaburi ameweza kutumia, 103 umurongo wa 5. Zaburi 103 mstari wa 5. Yaravuze ngo nizihaza ubusaza bwawe, Yeye ndiye analisha uzee wangu, ngo akagusubiza ibihe by'ubusore busha, na anaweza kukurudishia nyakati za ujana upya, ngo nkubwe ikizu. kama vile zenye tai. Ikizu Tai shigirwaho ibintu byinshi, inafanywa na mambo mengi, ariko reka mbabwire bibiri nkunda, lakini wacha niwaambie mambo ni mawili. byinshi nkunda nka birindwi, Ni mengi napenda kama saba, ariko reka mbabwire mwo byibuze bibiri, lakini wacha niwaambie kama mbili mambo ya tai bijanye n'ikindi kuvuga. ambayo inaambatana na haya tunayoyasema. Icyambere, Kwanza, ikizu byibuze ngo gishobora kurama nk'imyaka 70 cyangwa 80, tai inaweza kuishi kwa miaka 70 ama 80, ariko ngiyo kigejeje imyaka nka 40, lakini ikifikisha kama miaka 40 umunwa wayo nguza wigondeka, domo lake linaweza kujikunja, inzara zikaba ndende, kucha zinakuwa refu, kongera guhiga bikayinanira, kuweza tena kuwinda inakuwa vigumu, zambaraga zikizu zigashira, na hizo nguvu za tai zinaweza hata kuishi. yasigara yiterura ikaremera, Ikikaribia kuruka inachoka, kikenda kwishwa n'inzara, inakaribia kukufa na njaa. ngo imbere yaco Mbele zake haba hariho amahitamo abiri gusa, kunayo chaguo mbili tu: kwemera kigapfa kubali afe
cyangwa kikaja mu mwiherero ama na kuweza kwenda kwenye uficho. Bimwe mu bihe by'ingenzi dukwiriye kwifuza kwiherera. Mojawapo ya nyakati za maana za kuweza kukaa kwa uficho na Mungu ni imbaraga zashize, ni wakati tumeishiwa na nguvu, kandi zizazishira na nguvu zinapungua. Ariko abakristo benshi, lakini wakristo wengi zizazishira bagakomeza bagahaza, zikiisha wanaendelea kusukuma, zizazishira bagashiramwe amahimba, zikiisha wanaendelea kuweka mambo yao, zizazishira bakikavaringa, zikiisha wanaweza hata wakajifunika. Kiragenda ngo ahantu ho mu butayu, tai inaenda wakati kwenye nyakati za ahantu ku musozi kiri bubone ibuye rinini, kwenye mwamba kuu, ahantu hari amazi, pahali kuna maji, kikiherera na inakaa huko hagati tai y'amezi 2 na 5 kwa miezi 2 ama 5, kiherereye kidahiye, ikakaa hapo bila kugeuka, kingiranye, ikiwa imejifungiana. uzugira igihe amakorasi banzu yareke, kuwa na nyakati korasi wacha, uje kugira aho azavoma, nenda kushota. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Tuza tugira igihe misaraba tubanze tuyibike, tuwe na nyakati misalaba tuiweke kwanza, tubanze twiherere, twende kuweza kukaa na Mungu. Tuza tugira igihe za haleluya tubanze tuzireke, tuwe na nyakati za kuacha haleluya kwanza, twongere twiherere, tuende kwanza tuende kumwangalia Mungu pekee. Tukizo ngivyo bidakozwe, kwa maana hayo yasiyofanyika, urupfu ruba ruri hafi, kifo ipo karibu. Tarangiza ngo kigakuba wa munwa wacu, ikimaliza sasa inaweza kuponda huo mdomo wako, kandi iyo kiukuba kiva maraso, ikiweza kuponda hiyo domo inatoka damu, ntabwo bicoroheye, si jambo rahisi, ariko kikaukuba kugeza ucise, lakini linafuruta mpaka ikatike, amashara gashira, ikaweza kutoa hayo mabaya yaliyozeweka, kikakuramo zanzara zishaje, inaweza kutoa kucha hizo zilizozeeka, tarangiza kikatungwa n'amazi, alafu inakaa kwa maji, kigategereza yuko ibindi bisha bizogera, inangojea mambo mapya aweze tena kufika. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana. Abasore b'imigenda, vijana wenye nguvu, basiruka baruke, watakimbia waweze kutoka, ariko bagirana ibihe n'Imana, lakini wale ambao wana nyakati pamoja na Mungu, wale ambao wana nyakati pamoja na Mungu, mwaka bahora muri zambaraga, kila mwaka wanakaa kwenye nguvu hizo, iyo zashize, nguvu zikiisha. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana. Mtungi ukiwa mtupu, ukipungukiwa imani, tazama kisima jangwani we, kilicho na afya uzima we, kisima cha maji safi, hakikauki hata milele. Ni heri yangu napumzika, na roho yangu inatulia. Iyo twashitse intege mu rugendo, tukiwa tumekata tamaa kwenye safari, imbaraga zashize, nguvu zikiwa zimetuishia, Kristo azagenda mu bihe vyiwe n'Imana, Kristo anaenda kwa nyakati zake pamoja na Mungu, yashika kaganira n'Imana, anazungumza na Mungu, muri ivyo biharihana, kwa hizo nyakati anatubu, yarangiza agase, alafu anaomba Mwuka wera w'Imana, Roho Mtakatifu wa Mungu, Mwuka wera w'Imana, Roho Mtakatifu wa Mungu, akongera kamuzaho, Mungu anamkujilia Roho Mtakatifu. Zamurira umwami shuri, pe Bwana utukufu. Haleluya, haleluya. Iyaberekwaga batangiye kubona ibirorirori, wale ambao ni wakuonyesha wakianza kuona mambo ya ntagukanika kuba, hakuna mambo ya kusukuma sukuma, nukuja ku musozi, ni kwenda kwenye mlima. Asifiwe Yesu. Asifiwe Mwokozi. Icyakabiri kigira nyakati, jambo la pili la tai, kikiza kirya inyama zapfuye gusa, haiwezi kula nyama ambazo zimekufa tu, izirya inyama ziri fresh, inakula nyama ambazo ziko fresh. Ndicho rya Abanyarwanda zo zita ngo ni miranzi, haiwezi kula kitu ambacho tu kiko hapo. Oh yeah, la biri fresh, vitu ambazo ziko fresh, ambayo imetafuta pekee. Ukristo, Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Ukristo usivyo bwa kino gihe, wacha ya sasa, usivyo bwa kino gihe gusa, isipokuwa ya sasa pekee. Uzabugendera ku mazina ya kera, unatembelea kwa nyakati za uko mbali, uzabugendera ku bitaramo bya kera ambayo inasema mambo ya kale, ugendera ku masengesho ya kera ambayo inatembelea kwa maombi ya kale. Ukristo buhora nibihe bya mu gitondo na nimugoroba n'Imana, inakaa kwa nyakati za asubuhi na jioni pamoja na Mungu.
mureke twongere duhe Imana ishuheri. Acha tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Irikanika. Hii mambo ya kusukuma sukuma niryo gisha ibintu. hiyo ndio imeharibu vitu. Ikorasi wateye ku kindi cyumweru. Chorus uliyoitoa Jumapili nyingine, kubera yuko abantu bakomye amashu kumva ari ukongera kugaruka. kwa maana watu wameweza kupigia makofi ukasikia ndio utaweza tena kurudia. Ntabwo ariko bizabigenda. Si hivyo inavyo enenda. Mugabo witwa Oswald Smith Ambaye anaitwa Smith, ni umunyakanada. yeye ni wa Canada. Yaravuze ngo Imana Amesema Mungu ngo buri gihe bishaka kohereza imbaraga, kila wakati Mungu anataka kuzituma nguvu Umwuka wera ya Roho Mtakatifu ngo nkizo yohereje igihe cha Pentecost, kama zile alizozituma wakati wa Pentecost. Yaravuze ngo abanyempano bohuruza abantu benshi. Amesema wenye karama wanaweza kuwavuta watu wengi, ariko ngo imbaraga z'Umwuka wera lakini nguvu za Roho Mtakatifu nizo zizazigera mu mutima w'umuntu, ndizo zinafika kwa moyo wa mtu zikawutera agahinda gatuma yiha, na zinamletea huzuni wa kumfanya atubu. ntabwo ari ukugendera ku bihe byashize, Si kuenenda kwenye nyakati zilizopita. iyo intege nke zaje, Udhaifu ukiwa iyo umekujilia, ubunebwe bwaje, ukiwa na udhaifu, niba usigaye uri utagutera isengesho ukumva biranze mu nzu, ukisikia unataka kuomba unasikia kabisa inakataa, ibitotsi bikaza ukinanura, usingisi unakuja kabisa ya soma ukweli, ijambo ry'Imana bikananira. neno la Mungu huwezi ukalisoma. Banza uje ku musozi, Nenda kwenye mlima, banza wiherere, nenda kwa uficho pamoja na Mungu, wongere uganire n'Imana, uzungumze tena pamoja na Mungu, wongere uganire n'Imana, zungumza na Mungu tena, wongere upfuka muganire piga n'Imana, magoti, zungumza na Mungu. kandi nibizo bihe utarabyigera, Na kama hizo nyakati hujawahi, biragoye kugira ngo Imana izagukoreshe mu kuzana, ni vigumu Mungu aweze kukutumikisha kuleta mabadiliko. igihe cya kabiri Wakati wa pili dukwiriye kwifuza kwihererana n'Imana, ambao tushorosheho tutahitaji kuweza kukaa na Mungu ni igihe cy'ibigeragezo, ni wakati wa majaribu. igihe cy'ibigeragezo, Wakati wa majaribu, igihe hari ibyansi. wakati kuna vitu ambazo Bibiri hazitendeki. zitubwira ngo Yesu abonye umusaraba uri hafi, Biblia imesema Yesu alipoona msalaba karibu, Yuda yasohotse yagiye kumugamba, Yuda alipoenda kumsaliti, yamugambaniye byarangiye, alipomsaliti kweli kweli, Yesu ntiyavugije induru, Yesu hakupiga nduru. La, ngo afata abigishwa biwe, akawaambia wanafunzi wake, ngo aje mu gashamba, akaenda kwenye pori, aje gusenga, akaenda kuomba, aje gusenga, akaenda kuomba, kandi ntiyabashanye bose, na hakuwabeba wote, yigiye imbere, ameweza kukaribia wajana mbele, na batatu, akaenda pamoja na watatu. nabo ngo bageze ahantu, Alipofikisha mahali, arababwira ngo nimusigara hano, akawaambia bekeni hapa, ariherera wenyine, akakaa peke yake, aje kuvugana n'Imana. akaenda kunena na Mungu. Mariko na Luka baranditse Marko na Luka pia wameandika, ngo yari kubwira abigishwa be ngo mfite agahinda ngo kenda kumena umutima wawe, alikuwa anawaambia wanafunzi wake, ninayo huzuni na karibu kupokea muri moyo wangu. izo bihe by'ibigeragezo, Kwa hizo nyakati za majaribio, abakristo ntibaza bavuza induru, Wakristo hawapigi nduru, baza baje kuvugana n'Imana wanaenda kwa kunena pamoja na Mungu, kugira ngo bongererwe imbaraga zo kunena. ndiposa waweze kuongezewa nguvu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Tugiye gusenga Imana, Tunataka kuomba Mungu, tugiye gusenga Imana. tunakaribia kuomba Mungu. Iyo hari ibyanzi, Kukiwa na vitu ambazo haziendi kabisa, iyo hari bitagenda, kukiwa na vitu ambazo zimekataa kabisa, indwara zanze gusohoka, kama ugonjwa umekataa kutoka, iyo habe n'ubukene bwanze gusohoka, hata umaskini ukikataa kutoka, mukristo ntaza kubitiranya, Mkristo hawezi kufunga funga tu. La, Kristo ntaza kubitiranya, Mkristo babaiki, izo azaje kubibwira Imana. anaenda kumwambia Mungu. Pawulo yaranditse ngo ntimukiganyire, Paulo amesema msiweze kulia, ahubwo ibyo mukeneye bali mnayoyahitaji ngo bimenywe n'Imana, yajulikane na Mungu, ngo mubisengeye, mkiombea, ngo mubizingingi, mkisisitiza, kandi ngo mushime. na hata mkishukuru. Tugiye gusenga Imana. Tunataka kuomba Mungu. Zamurire Yesu cyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Iyo byanze ibigeragezo byaje, Ukiona kabisa majaribu yamekukujilia, iyo byanze, ukiona kabisa imefunga njia haimo, hari abakozi b'Imana bazaba, kuna kile ambacho watumishi wa Mungu wanakifanya, bazaje kuvugana n'Imana, wanaenda kunena na Mungu, bazaje kuvugana n'Imana. wanaenda kunena na Mungu. Danieli ntiyaburanye ngo abantu bose banyanze, Daniel yakubisha eti watu wote wameweza kunichukia. oya, La,
ngo yariherereye gatatu mu munsi. Ameweza kukaa kwa uficho, ameweza kuomba siku tatu kwa mara tatu kwa siku. Avugana n'Imana. Akaweza kunena na Mungu. Kandi Imana ntiyamusubije. Na Mungu akamjibu. Ntiyamubwiye ngo ndabirangije. Mungu akamwambia anamaliza. Ariko ngo yakomeze gusenga. Lakini ameendelea kuomba. Uko abandi benyegeza urwango. Vile wengine wanaweza kusongesha uchuki. Danieli yenyegeza masenga. Danieli akaendelea kusogeza maombi. Uko babari iminsi yuko isigaje Danieli bakamwica. Vile wanahesabu siku za kubaki afe. Danieli yongeza masenga. Lakini Danieli akaongeza maombi. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Musuge Imana iraceceka. Siku moja Mungu akanyamaza. Imana iraceceka. Mungu akanyamaza. Danieli baramugambanira Imana iraceceka. Danieli wakamsaliti Mungu akanyamaza. Danieli bamucira urwo gupfa Imana iraceceka. Danieli wakamkatia hukumu lakini Mungu akanyamaza. Danieli baramufata baramuboha Imana iraceceka. Danieli akakamatwa na kufungwa Mungu akanyamaza. Ariko kuri finali Lakini final Danieli yasohokanye ubutsinzi. Danieli ameweza kutoka na ushindi. Kubera yuko Kwa maana hari ibihera ari kumwe n'Imana. Kunazo nyakati alikuwa amekaa nazo pamoja na Mungu. Hari ibihera ari kumwe n'Imana. Kuna nyakati alikuwa pamoja na Mungu. Isiwe Yake zamenwe n'Imana. Yamejulikana na Mungu. Imana ntiyari kumureka. Mungu hangelimwacha. Imana ntiyari kumureka. Mungu hangelimwacha. Jambo ry'Imana yatubwira ngo Imana ntizata abantu b'intungane. Neno la Mungu hatamwacha, hatawaacha wenye haki. Imana iri kumwe nabo. Mungu yupo pamoja na wenye haki. Inasiri naye Yesu. Yanifanya niwe jasiri kwa mali nayoziki, yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha ikiruka ruka Hosana amen. Yaniburudisha ayo ikiruka ruka Hosana amen. Ninasiri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri kwa amani nayodhiki, yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikiruka ruka Hosana amen. Yaniburudisha nikiruka ruka Hosana amen. Ninasiri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri kwa amani nayodhiki, yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikiruka ruka Hosana amen. Yaniburudisha nikiruka ruka Hosana amen. Haleluya. Reka dusenge Imana. Tuombe Mungu. Hari ikintu c'ingenzi ukeneye. Kunalo jambo la maana unalohitaji. Ni ibihe byo gusabana n'Imana. Ni nyakati za kuwa na uhusiano na Mungu. Hari ikintu c'ingenzi ubura. Kuna jambo la maana ambalo umekosa. Ni ibihe byo gusabana n'Imana. Ni nyakati za kuweza kuhusiana. Ikibazo ufite si bigerageza. Shida unalo si majaribu. Ikibazo ufite si byanze gusubizwa. Shida unalo si yale aliyokataa kujibika. Ikibazo ufite nuko wabuze Imana yarakubuze. Shida unalo ni kwa maana Mungu amekukosa. Nuko wabuze ibihe n'Imana. Kwa maana umekosa nyakati na Mungu. Yesu yabwiye Marita, amemwambia Marta, aramubwira ngo Maria yahisemo umugabane atazana. Akamwambia Maria ameweza kuchagua urithi ambaye hataweza kuipokonywa. Ico wahisemo kizashira. Kile ulichochagua kitaishi. Ariko ngo icingenzi nikio. Lakini ya maana ni moja. Maria yahisemo umugabane atazana. Maria ameweza kuchagua urithi ambaye hatapokonywa. Wo kuba imbere y'Imana. Ya kuwa mbele za Mungu. Wo kubana n'Imana. Ya kuwa pamoja na Mungu. Amasengesho n'umukristo ntabwo biza bitandukana. Maombi na Ukristo haiwezi kuachana. Nico gite nibwo buzima. Ndiyo maisha. Ubuzima bw'umukristo ni gusabana n'Imana. Maisha ya Mkristo ni kuhusiana na Mungu.
ntabwo ari mu materaniro, si kwenye ibada. ikibwira abandi yuko uri umukristo, Kinachowaambia kuwa wewe ni Mkristo ntabwo ari mwaminifu, ukwambara imyenda ugiye mu materaniro, si kuvaa vazi ukienda kwenye ushirika. n'ubuzima bwawe bwa buri Ni maisha yako ya kila siku, nta handi buzabuva. hakuna pahali pengine Mu inatoka. bihe byacu n'Imana. Ni kwa nyakati zetu na Mungu. Haguruke dusenge Imana. Simameni tuombe Mungu. Kadusenge Imana. Taragira ico mvuga, zirampobera bera, ziti ibintu bisange mutima amajoro yacu areka kuba ayo gutera igipindi, Usiku wetu usiwe usiku wa kuchezesha tu, amanywa yacu ntaba yo kubesha no mchana wetu usiwe mchana wa kudanganya na mambo reka mengine. igihe cyacu cyo kubana n'Imana. Wacha nyakati zetu ziwe nyakati za kuwa Igihe pamoja na Mungu. cyose tuzadutegereza ngo Imana irashaka kuvugana nawe. Kila wakati tufikirie Mungu anahitaji kunena Niba nasi. uzoza bucuza wibaza ngo niki uyu munsi niki Imana igiye kuvugana nawe. Asubuhi ikifika useme Mungu anataka kunena nami nini? Nibwira uvuga ngo iri joro niki Imana igiye kuvugana nawe. Usiku ukifika sema Mungu atanena nami nini usiku huu? Reka dusenge Cha Imana. tuombe Mungu. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Izina ryawe rihimbazwe. jina lako lisifiwe. Hari abapfushije ibihe byabo. Kuna ambao wameharibu nyakati zao, Hari abatakaje iminsi yabo. kuna ambao wamepoteza siku Hari zao, abatakaje icicaro cabo. kuna wale wamepoteza makao yao, Hari abatakaje ibihe byabo nawe. kuna wale wamepoteza nyakati zao. Garura ibihe by'itorero. Rejesha nyakati za Garura kanisa, iminsi yo kubana nawe. rejesha nyakati za kukaa na Garura wewe Mungu, amajoro yo kuganira nawe. rejesha usiku za kukaa na Garura wewe Bwana, amanywa by'abihe. rejesha nyakati za Garura mchana, za bitondo bya rejesha asubuhi zo kuvugana nawe. kuweza kuzungumza nawe. Ibirangaje abantu ni byinshi. Yaliyowazubaisha watu ni mengi, Ibyo abantu barangariye ni byinshi. yale watu wanayozubaishwa ni Ariko mengi, garura imitima yacu imbere yawe. lakini Mana. rejesha mioyo yetu mbele zako Bwana, Garura imitima yacu imbere yawe. Mana. rejesha mioyo yetu mbele Ongera zako ugarura Bwana. inyota yo kugushaka. Ongeza tena turudishie Ongera ugarura kiu ya inyota yo kukutafuta, kugushaka. kiu ya kukutafuta Kugira ngo Jehova, impinduka zibe. ndiposa mabadiliko Tugira yao, amatorero arimo impinduka. tuwe na makanisa na Tugira mabadiliko, imiryango irimo impinduka. jamii zetu ziwe na Tube mu mabadiliko, mihanda irimo impinduka. tukae kwenye vijiji Ni zilizo na wewe mabadiliko. tubisabye. Ni wewe tunaomba Ni wewe Bwana, twinginze Mana. ni wewe Mu tunakusimu, izina rya Yesu Kristo. katika jina la Yesu Kristo Amen. tunaomba na Mana kuamini. ibafashe. Mungu awabariki sana. twongere ijambo ry'Imana amashimwe